Obrazovanje je nešto što je najvrijednije za jednu lokalnu upravu, za jednu republiku, za jednu državu. I u svakom slučaju, vi ste te generacije koje dolaze, koji će biti nosioci svih važnih aktivnosti, kako na prostoru Gradiške, tako i Republike Srpske. Bila sam Vukovac u gimnaziji i iz tog razloga po prvi put primam stipendiju grada Gradiške i mnogo mi znači što grad prepoznaje mlade talente i pruža mogućnost da nastave dalje i podržava njihove uspjehe u daljem školovanju. Studentski život i život u Banja Luci je naravno sve skuplji i skuplji i stipendija itekako znači u vidu nekog džeparca i kupovine knjiga, kafe i sl. Ja sam već drugu godinu stipendista i veoma mi je drago što naš grad vodi računa o mladima i daje nam takav vid podrške. Ulaganje u obrazovanje je kapitalna investicija za jednu lokalnu upravu, za jedno društvo, za jednu republiku, za jednu državu. Tako je opredeljenje grada Gradiške da zaista maksimalno ulaže u obrazovanje. Ove godine potpisuje se 106 stipendija za 106 vrlo uspješnih studenata. Uglavnom želimo da imamo tu empatiju prema uspješnim studentima, da im damo vjetar u njihova jedra da što prije završe svoje obrazovanje, da steknu svoje diplome i da se vrate u Gradišku i da zaista svi zajedno razvijamo Gradišku.